به تو بلند کن از اینجا به سلام بده سلام آقا. Perwakilan dari DPD maupun dari Kompo. Saya pernah bertemu dengan beliau di Islamic Center kira-kira tahun yang lalu. Kami sempat bertatap muka. Berpihak pada negara-negara ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.